rero ni menshi ari kuvugwa muri kano kanya, ariko ikiri kuvugwa cyane mu Rwanda nkuko mwese mubizi ni Tour du Rwanda. Tour du Rwanda rero irakomeje, aho uyu munsi hakinwe agace ka kane. Muri kwibaza ngo byagenze gute, ndaje mu kanya mbabwire ibyabo. Hanyuma kandi turaza no gusimbukira ku mukino uri guhuza Gasogi United muri Peace Cup ndetse na APR FC. Uri kwibaza ngo ho bihagaze gute? APR FC imaze kunagamo igitego cyayo cya mbere, bageze ku munota wa 37 gutyo 38. Turaza kurebera hamwe iby'uyu mukino, ndakugenda mbibabwira live hano muri studio zacu. Turaza kunyarukira mu ikipe ya Real Madrid, umukinnyi wayo yaje guhura n'uruva gusenya, biza no gutuma umukino uhagarara. Byagenze bite? Hanyuma kandi turaza no kureba ku ngamba nshya Mikel Arteta, umutoza w'ikipe ya Arsenal, afite kugira ngo abashe kuba yakegukana igikombe. Ese biraza kumuhira cyangwa ni nyuma yuko mugenzi wiwe ikipe ya Liverpool ikomeje kumwanikira mu manota? Byose rero tugiye kugenda tubisesengurana hano kuri Sport TV Rwanda. Mwebwe icyo musabwa ni kimwe gusa, ni ukubana natwe hanyuma tukagenda tuganira tudaciye ku ruhande. Murabizi ko amakuru yacu abazira impuha, ahubwo abari ya makuru y'umwimerere, ya makuru buri wese aba akeneye kumva kandi arimo ubusesenguzi buhambaye. Reka rero twinjire muri Tour du Rwanda kuri mwebwe mukurikira Sport TV Rwanda, tubabwire uko byagenze. Jolie cyangwa se Jolis Delbove yegukanye agace ka kane ka Tour du Rwanda 2025 mu France. Jolis Delbove ukinira ikipe ya Total Energy yegukanye agace ka kane ka Tour du Rwanda 2025. Kuri uyu wa kane Tour du Rwanda ya 2025 yakomeje ku munsi wayo wa gatanu, hakinwa agace ka kane kavaga i Rubavu okerekeza i Karongi ku ntera ya kilometero 95 n'igice kimwe. Ni nyuma yuko agace ko ku munsi w'ejo kuwa gatatu kavaga i Musanze kerekeza i Rubavu kerukamwe n'umunya Australia Brandy Gilmore ukinira ikipe ya Israel Prime Tech, ndetse ni nawe wari wegukanye akari kabanje. Agace k'uyu munsi katangiye abakinnyi bagendera hamwe, gusa bigeze ku birometero cyangwa se ku kilometero cya 7, abakinnyi bane ari bo Nsengiyumva ukinira Java Innovatech ndetse na Lolov Aman ndetse na Munyaneza wa Rwanda na Matthews wo muri South Africa bajya imbere y'abandi. Bigeze ku kilometero cya 12, abakinnyi bari imbere biyongereyeho abandi babiri ari bo Nzafashwa nayo na Uwiduhaye, bose bati mu Rwanda. Aba nibo bakomeje kugenda imbere, ndetse hari naho byageze bashyizemo haro byageze bashyiramo intera ingana n'iminota 4 n'amasegonda 50. Nsengiyumva Shemu wa Java Innovatech yaje kwegukana amanota y'umusozi wa mbere yatangiwe muri park ya Gishwati ku kilometero cya 33.8, naho Munyaneza Didier wati mu Rwanda yegukanye amanota ya mbere yahatambika yatangiwe igacaca. Bageze ku kilometero cya 31, Munyaneza Didier yaje gusigara, naho bigeze ku kilometero cya 32, Uwiduhaye Mike wa Team Rwanda ajya imbere wenyine, ndetse anatwara amanota y'umusozi wa kabiri yatangiwe irutsiro ku kilometero cya 62 n'ibice bibiri. Bidatinze rero abakinnyi batatu barimo Shemu baje gufasha Uwiduhaye Mike wari imbere wenyine, ndetse biza kurangira nabo igikundi cyariko Fabien Dube wari wambaye umwambaro w'umuhondo kibafashe. Nkuko byagiye bigenda mu tundi duce, ni nako byagenze muri aka gace, aho mu birometero bya nyuma habayeho gukubana gukomeye cyane, birangira umufaransa Jolis Delbove ukinira ikipe ya Total Energy ariwe witwaye neza yegukana aka gace k'uyu munsi. Uyu Mufaransa rero ni nawe wahise wambara umwenda w'umuhondo awambuye mugenzi we
Fabien Dube nawe ukinira Total Energy. Abanyarwanda baje hafi uyu munsi ni Masengesho Venkel waje ku mwanya wa 8 na Moyize Mugisha waje ku wa 9 aho basizwe amasegonda 3 n'uwa mbere gusa. Tour du Rwanda ya 25 izakomeza ku munsi w'ejo hakinwa agace ka 5 kazava i Rusizi kerekeza i Huye ku ntera y'ibirometero 143. Ngaho rero nguko uko byagenze ngira ngo muri kugenda mubibona nyine no ku mashusho birakomeje amashusho nyine ari kugenda abahereza uko byagenze umunsi wose ko byari byifashe. Navuga ko rero muri rusange byari biryoheye ijisho cyane uyu munsi kurenza uko abantu babitekerezaga. Nuko byagenze reka ahubwo turaranganye amaso no ku mukino ukomeje. Ubwo ninza kurangiza kino kiganiro nyine ari igitego kimwe cya APR ku busabwa Gasogi. Ubwo nuko bizaba byagenze. Ubwo nihaza kugira kandi igihinduka n'ubundi Sport TV Rwanda irahari rasa gukomeza kubibakurikiranira ndetse mwanakomeza kubibona no ku ma platforms yacu agiye atandukanye. Hanyuma reka tubabwire ko nyine umukino uri guhuza ikipe ya APR FC ndetse na Gasogi United ukiri ubusa n'umukino aho kugeza magingo yanga nyine bari gukina kuri Play Stadium mu mukino ubanza wa 1/4 mu gikombe cy'amahoro aho ikipe ya Gasogi United yakiriye ikipe ya APR FC. Kuri uyu wa 4 tariki ya 27 Cyantare 2025 ikipe ya Gasogi United yakira ikipe ya APR FC mu mukino ubanza wa 1/4 mu gikombe cy'amahoro. Uko rero umukino uri kugenda umunota ku wundi ntandi wabisanga uretse muri hano kuri Sport TV Rwanda. Ntandi wabisanga rero ku mukino uri kugenda gatanu ku kandi. Hanyuma rero abakinnyi babanje mu kibuga ku ruhande rwa APR FC ni Ishimwe Pierre, hari Nige na Clement, niyo mugabo Claude, Nibizi Ramadhan, Byiringiro Gilbert cyangwa se Biringiro Gilbert, Seydou Dauda Yusuf, Alioune Sowan, Jibril Otra Sheikh, Denis Omedi, Lamine Bahi na Hakim Kiwanuka. Naho abakinnyi babanje mu kibuga ku ruhande rwa Gasogi United ni Ibrahim Dauda Balil, Mudeli Akbar, Iladukunda Alexis, Nduwayo Alexis, Udahemuka Jean de Dieu, Mugisha Joseph Lama, Mbaye Alioune, Kokote Udu. Kokote Udu Ibiok, Hamis Hakim ndetse na mugenzi we Ndikumana Dani. Numukinero amakipe yombi yakaniye cyane ukurikije ibyagiye bivugwa mbere yuko umukino utangira. Murabizi yo umukino ugiye gutangira cyane wa Gasogi president wa KNC arabanza kavuga ku buryo ewan niyo mwaba mugiye gukina ubwo babuguta ukaba watsindwa kandi n'umukino utaraba. Havuzwe rero byinshi mbere yuko umukino utangira. Kuwa mbere ubwo Gasogi United yari imaze gutsinda Kiyovu Sport muri championnat, president wayo KNC yasezeranyije abakunzi bayo ko izasezerera APR FC bidasabye ko umukino wo kwishyura uba. Yaravuze ati rwose ngewe n'umukino wo kwishyura ntabwo uzaba, ngomba gutsinda rugikubita. Ariko murabona ko APR FC yamaze kumutambika nk'igitego cya mbere. Sinzi nimba uko yabitekerezaga ariko bikiri. Reka turebe. Kuba president wa Gasogi United yarasezeranyije abakunzi bayo gusezerera APR FC si ibintu by'impanuka cyangwa se amakabya nkuru, kuko n'umwaka ushize w'imikino ya APR FC yasezerewe na Gasogi United muri 1/4 mu gikombe cy'amahoro. Urumva ko ibintu avuga bishaka bifite ishingiro. Ikipe ya APR FC ifite gahunda yo gukina imikino 2 ya Gasogi United y'ingengisere cyane kuko idashaka ko yayikura mu gikombe cy'amahoro ubugira kabiri, kuko byafatwa nk'agasuzuguro ku ikipe y'ingabo z'igihugu. Kamem nanjye kapisa niko mbyumva pe.
ikipe ya APR FC rero ifite gahunda yo gukina imikino ibiri ya Gasogi United y'ingenzi cyane kuko idashaka ko nyine yaza kuva ku gikombe cy'amahoro. APR FC yageze muri kimwe cya kane mu gikombe cy'amahoro nyuma yo gusezerera Musanze FC muri kimwe cya munani. Ikipe ya Gasogi United yo yageze muri kimwe cya kane nyuma yo gusezerera AS Muhanga muri kimwe cya munani. Ngaho rero nguko bimeze, ubwo nguko turakomeza kubikurikirana, turaza kubabwira uko umukino wagenze. Reka dusimbukire muri Espagne bimeze biti. Umukinnyi wa Real Madrid yaririmbiwe indirimbo zimubwira gupfa cyangwa se zimubwira gupfa, umukino burahagaze. Byagenze biti? Myugariro w'ikipe ya Real Madrid Raúl Asensio yaririmbiwe indirimbo zimubwira gupfa bituma umukino uba uhagaritswe. Abafana barihanangirizwa, bihanangirijwe rwose, barababwira bati nyabuneka ibintu murimo ntabwo ari byo. Kwa gatatu nibwo ikipe ya Real Sociedad yatsindwaga na Real Madrid igitego kimwe ku busa mu mukino wa kimwe cya kabiri cya Copa del Rey. Ni igitego cyatsinzwe na Endrick ku munota wa 19 ahawe umupira na Jude Bellingham. Mbere yuko igice cya mbere kirangira, abafana ba Real Sociedad baririmbiye indirimbo zibwira Raúl Asensio gupfa. Vinicius Junior wari kapiteni wa Real Madrid yagiye kubwira umusifuzi ahita ahagarika umukino, babanza kwihanangiriza abafana. Mu butumwa bashyize muri stade bubihanangiriza bwagiraga buti nta vangura cyangwa kuririmba indirimbo zitihanganirwa, dukeneye shyigikira ikipe wubahe uwo muhanganye. Abafana babwiraga Raúl Asensio gupfa biturutse ku kuba uyu mukinnyi yari gukorwaho iperereza bitewe nuko yakwirakwije amashusho y'urukozasoni arimo umwana utaruzuza imyaka y'ubukure. Nyuma y'umukino Carlo Ancelotti yavuze ko yamusimbuje bitewe nuko yari yagizweho ingaruka n'izi ndirimbo. Ati umusifuzi yakoze igikwiye, nyuma y'ibyo nakuyemo Asensio umukinnyi yari afite ibintu bibiri, yagizweho ingaruka n'indirimbo kandi yari afite ikarita y'umuhondo, rero nahisemo kumukuramo. Raúl Asensio yakinnye umukino we wa mbere muri Real Madrid nkuru avuye mu bato mu mpera z'umwaka ushize, gusa kuri ubu ni umukinnyi w'ingenzi dore ko yakinnye iminota ibiri ya Manchester City muri UEFA Champions League. Ngaho rero nguko, sinzi ko nawe bakuririmbira indirimbo zimeze gutyo ugume mu kibuga kereka udatekereza, oya ntabwo byavamo pe. English Premier League iyi champion igeze aryoshye pe. Mikel Arteta mu ngamba nshya zo guhatanira igikombe cya champion. Izi ngamba nizihe mw'abantu? Izi ngamba nizihe? Mu gihe umutoza wa Arsenal atarakura amaso ku gikombe cya champion, yavuze ko gahunda ari ugukosora amakosa bamazemo iminsi bakora, ubundi bagatangira gutsinda umukino ku wundi. Turebe amahirwe ya Arsenal yo kwegukana igikombe cya Premier League aragenda ashira nyuma yo kunganya na Nottingham Forest ubusa ku busa. Mikel Arteta umutoza wa Arsenal yemeye ko ikipe ye yaburaga ishusho ikenewe kugira ngo itsinde umukino nk'uyu, anakomoza ku bibazo by'imvune bikomeje kugonga ubusatirizi bwe. Arsenal yahuye na Forest idafite abakinnyi bayo bakomeye mu busatirizi barimo Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus na Kai Havertz, bose bafite imvune. Ibi byabaye nyuma yuko Arsenal inaniwe gutsinda mu mukino uheruka, aho yatsinzwe na West Ham igitego kimwe ku busa ku kibuga cyayo. Kuri ubu Arsenal irarushwa amanota 13 na Liverpool iyoboye urutonde rwa shampiyona.
kubera ikibazo cy'imvune Michael Merino yakinishijwe nk'umwataka w'igihe gito, akaba ari we wagize uburyo bwonyine Arsenal yabonye bugana mu izamu, ariko umunyezamu wa Forest Metzel abasha gukuramo uwo mupira mu gice cya kabiri. Nyuma y'umukino Arteta yagaragaje ko ikipe ye yagize umukino mwiza ariko ibura igitego cyo kurangiza neza iyi match. Ati twaganje umukino, twitwaye neza, twagerageje uburyo bwinshi butandukanye, twakomeje kugerageza ariko twabuze igitekerezo cya nyuma cyo gutsinda. Ikipe yari ifashe neza, tugomba gukomeza gushaka uburyo bwinshi bwo gutera imipira igana mu izamu. Mbere y'uyu mukino Arteta yari yavuze ko atazarekura urugamba rwo guhatanira igikombe. Mbere y'uyu mukino Arteta yari yavuze ko atazarekura urugamba rwo guhatanira igikombe keretse apfuye, nubwo atemera ko ikipe ye yamaze gusezererwa burundu ku gikombe cya shampiyona. Yemeza ko igisigaye ari ugutsinda imikino isigaye, hanyuma hakareba uko amahirwe agenda amusekera. Reka turebe rero nimba koko ikipe ya Arsenal iri kurushwa amanota 13 n'ikipe ya Liverpool. Turi kubona umugabo witwa Salah ari kugenda kubita amakipe umusubirizo azagira gutya akaba yarekura ikipe ya Arsenal ikaba yaca kuri ikipe ya Liverpool ikabasha kuba yatwara igikombe. Reka tubanga amaso, wicyo usabwa banzu kande subscribe kuri Sport TV Rwanda, ibindi muzabimbaze. Ndabashimiye rero mwese mukomeza kurikira ibiganiro byacu. Reba nimba warakoze subscribe hasi aho ngaho banzu yikore, ibindi uzagenda ubikurikira gake gake. Ndabashimiye cyane.